Hi guys, welcome back to my channel. Ani thari ni ajing yen tung di kinjo title kan this bocho yu sam gidura thari ajing yen tung di DIY joshi. Ani thalin di toklo DIY chemi ra ani chala chikni chini DIY do chira. DIY means tangarang ki sab tu su indi chema renga reuse to chira. Ani ni di yen tung su ni kinjo lai idea do tel go sam so. Ani thangbo di chala di nga kharib silana kyurungbo jigin yelanga kare jewelry stand dosh kodara khajna nyaji along down into this organization shaya jidlara ani neangala ta jewelry stand di ngarang khoya go di raimindura so ninga khare samslana ya nangla titu ani khare mok shaksa ya ani mok shaksa di ta bijish majini shashira ndi nga jewelry stand style pin tosa resan ni try chini and try chini and ngarang last la final music coaching so phaina na di nipiang ra di de ti yan china mok shaksa ra ta ni last khati sina na ngarang gaji are long da de shaksa si pimisi changwa di tu ani piji che changwa pimisi lilo tra kinzo kisisa nangla endo Chipuji yang mena in the dodo mok hang chin the shasa in the naya PJ made ni shasha good in the so ani kenja dinjo along the dinjo tata shell PJ yakutu laira ani nyo dinga khari na di ajimendo shmida za do jigmida dingi la dipot do dinanglo khari la naya ni pyongwa dingi la dinanglo la gig mendo ra mendo chumar ani mendo chumal leather nga khare ngin je tonglan di chilo la ki dura ti nga khare thanang chungsla di chashminda chala ta mendo lama la ha masra di khang ba lungbo yap khajina ya ko lelo thola dreaming do so tinga into sams nangla and decor chishana ning jum thongsari samni ni ko ni khili ra ni di khoran ni matching do shdira ani na do source this nangla home decor do shana na do yongsara and tandu dila this boma sta ti tamla minto raya kisi ti boma dira na pimisi na do thongsara so nyo ti re idea nyo ti shoe idea sa and the mata khashi dangin hagu gya ani sumba tinga di de note hang chisa do kodora ani odeshini ni nga note hang chisa like the main khare kodlan cha do kodora cha dinga and heater that in nanglo la chakli the church odi cha di heater gaji cha do jinga nesra ani khani na heater ni heater chaklo gaji cha ashtura odi ni pheje tang ni ya not in the hang chisa do suni and kisi kenzo idea di na do songna ani comment chirochi ani kisi kirang suni channel nangla thema thangbote yuna kuji subscribe chirochi and share chirochi ani comment chiro na share shama hala ta kisi kenzo niaji video la suggestion do da ya yuna ya inji minji chiro na share ni the curing bo chela ya camera nim to direct ta ni ke share ja what chira discomfortable mendo but still I'm doing it for you guys. Please do subscribe, share, like, comment chiro na ani what else should I say? I'm a little bit confused. I have no words. Anyway, meet in next video. Till then, stay safe,